Pila pa kabuk bunga dia inog? Dagan pa na. Dagan po no. Magbuntag ganyan mga idol at tirada karon mga idol. Ang lawag na kong mama og manok. Atong tabang-tabangan ya para kadako ba. Makakaon na inta. Ito yung na mama na ko deh. Tara ma. Mama na ko dro. Tirada na to re. Tabang-tabang ta ba. Basta ta ning munog silig ba. Pemili terong manok. Ini terada dia. Nila so. Yoga meja so. Karon arin mana-mana to gato dang kuan. To dang tuku gato ni tabang na pili. Manok dari din. Ini terada dia. Mana kita doa? Pilih dia yo pilih. Dagko na doa. Saya na siya. Nilamig kan litson nun ba? Sapi nang tumawon dari wah. Ini terada dia. Tapi terada na to ay. Wa ta dari biabas. Ini terada ni na to. Nuk nih? Oh. Ini terada dia. Ada tag biabasan ni fresh from the farm ba. Ini terada ya. Upor to dire kay ni intag manok nga dako ni mama ba. Masun na yo. May terada dia. Pila pa kabuk bunga dia inog? Dagan pa na. Dagan po no. Teradahan tana. Mana pud ba? Balik kon tana. May terada dia. Mita nag-sell stock ba? Hap na siya yung bunga. Wala ka bok? Ito. Wala pa ako bok. Ini tirada draw. Pitbull kasi sama. Pangasan na pitbull lah kay. Bulan mo eh. Napaiti ko. Nyaman ang tagabayaw bas uli din to. Ini tirada dia tabang-tabang daon na ba. Bata gusa para uli ita. Lasbat para sibat ba. Ini tirada. Nah, pa ni man nga pungpong. Ayo ewan te belikon. Tirada eh. Uy. Na may drone no. Duko aus drone. Oh, dako kang drone. Oh, palupad mo drone dre. Beli ito ay. Ma, doon ako ma. Mana iterada siya? Wait, bit na dago sa kawan. Biabas ba?